Museisia wa Muthenya TV ni kwache watinda nesa na happy birthday to Kenya. We are 60 years old. Natumaini wewe ni Mkenya mzalendo. Na ngiba meotan maumaus andu mayisi Jamhuri Day in the ichao. Nina inma kwa studio gwenda Matunenye na Matunenge Wiyathi wa Jamhuri ni chao nondo amweni yako kutokela nitawa Jacqueline Binya nina mukethia thenke ya Tuneenany'E Bishop Mala kethia musiaisia nitawa Bishop Mala happy Jamhuri Day mzalendo alisi wa kambani na Mkenya ngaina kuadhima. Asante. Happy Jamhuri Day nitawa ndunge mwitu muyini kumakanguno ngatoa katelembo na mua tie kalende Tuneenany'E najivunia kuwa Mkenya. Sanji mnokele ya Mugamba. Na kwani very good. Thank you. Asante. Nitoa John mwaka na nawatakia jamhuri yenye baraka za Mwenyezi Mungu. Mimi ni mzalendo najivunia kuwa Mkenya twatabigu kwa utwende ikwe na tuenda ndito. Daima mimi ni Mkenya. Mwananchi mzalendo. Okay. Na asante musiaisia witu namba itu ya SMS ni ile itatokenda emwe itano. Facebook ni Muthenya TV, YouTube ni Muthenya TV /FM. Umundi ni natunene Jamhuri Day. Independence. Ibindela Kenya. Wiyathi. Andu mayona have a difference ya ilatu anengwe actual independence na muthenya to celebrate ya. Muthenya ni watu wa twetikililo ni ndisianza twalika Commonwealth. Wesa than Kenya no trade. Enyewe twaito kitie kawa mammo. Andu mwese maona ata muthenya singoi mammo seise tasinda. Independence ni ilatu anengwe wayo. Mwananchi mzalendo ya Wiyathi. Mwaka twambie nako. Wiyathi ni chochao. Wiyathi kwambie ila mukamba wetu wa Kisoi munyao walinzi ni kibendela cha Kenya wa Bamboni na kibendela cha Muingereza cha bewa yu daidie Mount Kenya ki machana wizi Mount Kenya iki machana igwa Mount Kenya da wetu we mukamba nundu kiucha iki machana na Kenya yetu Kenya. Iruda ishara ya kana nitwakwata Wiyathi lakini maundu hao wothe mambiye mwai wa thanthatu mwaka 1963 na siana na ile na ithu mwaka wa 1963 twanengwa Jamhuri Wiyathi esaidi ayu Wiyathi twakwata na twauma Twatuka Republic wesaidi ayu Kenyatta ula wa indongo ithitu ayeka utuika prime minister atika president ko ni munosu ni goti tusherekea umuthi twelikana miaka esu miongo thanthatu ya thela onu ngai watwikie na indi no ese chekitumi na okulia independence nicho chao nondo ando ingi independence na wewe maumau pe tribes city kani sio maumau akamba tuiona hata twai part of the independence tota kunie uya munene Kenya kosa independence kibendela chamba tiko ni mukamba na yu nienda wambe kuungamilo yakini kana kutabanje duka kengwe mukamba teyao kitia chao Wiyathi nito kitie lakini in today's world tuikane some tribes ni maumau pemba ingisionekane sio kitie ite yao kita lakini eka ona ndi utapia yuluwa bayo onda mukamba nundu akamba mokitiye nyeru kula numite lamu nyenu isitoa John Mutuo wa mwaka na mwaka etheta wa mboi na ethe mboi eta wa Nzuki nake ethe ya Nzuki eta wa Mangi nake ethe wa Mangi eta wa Kilindi nake ethe wa Kilindi eta wa Ngothi nake ethe wa Ngothi eta wa Masako nona isu baizu isiokete ngithe ziro ito wa Masako ala akuwa nguku nzinda ne maele wondu na Asia kitu tunakuita shujaa akamba twokitana ni mwivu hao na pe
lelo weta wa mwindi wa mbingu aisuja munene onaange yara namba kwambia sulwa suneta wa mwindi mbingu maindeni yu omae wakwa uweta wa mboi wanzuke ayomwe thino wandu ala mokita kausua maumau na iwo kitie muno yuko utimbae mwenundu wandu metha mathi changanye na kuona kana ai maumau Mount Kenya no okililwe meoka lakini usino bongo tigo ithio ndo etwokitie andu makwela cost ni mokitie muno amasai kana ate meta akabi ni mokitie muno ona beta wa mutumia weta ko italel ni etha esikie mutwe wake wati dilo wato muno pe ula weta wa kijegetile wa ko cost ni mokitie no nziesu yamba ngala alama mai cost andu ma Rift Valley ni mwemwe wandu mawetawa ni mokitie muno kutimba imwe na nusio wesethia ona history ya ntheno yitu yandikwa nesa ni kana kuona nya andu onthe mokiteiye no kwi andu methukiririe na nijo tona ona nthino gwitha thiu twitha naguo alama tutongwa yacia mona atamena bingi kukela langi nubungu na lazima mukambogele onake asie naibo ni ngina nitalwe mwaka ona ndikuita shujaa na bishop wanzisi keli tukaya kwa ina maundu maili hata ndimwita shujaa na mwita shujaa ndo ayika yake ni shujaa ndo no isilita history yesu kwisila sei make mwaka wa 1986 na papo huya torona iki mwana kinini nazia niendane kwa ate miaka mingi yuko ni zujanu ni kwitha nina chao pia nina miaka mingi no kwitha we na faith muongelanywa no kwitha mwe nusu yakwa umashujaa na maana ngataito tumambia kweta ngulu ni emaanisha ai ithio nthe twentwailite kwiza tatu mashujaa manthino ya itu umuthi ti lazima twinthio twiakumya kesu tumane history yitu tamukamba muno yabika balape uongozi wa Kenya tuiona hata twikuwa watatwaikie undu to liberate our country nyengu lilikana mwitu naye odhauyu actually my mom today is her birthday. Happy birthday mom. Happy birthday mom. Na kemwaitu iPad send thank you na kemwaitu iPad ovala mai maumau ningulikana itu yai nimo mabithale kama kabaka mangito sumusu ivai na makasembe sia nau kuyakithekane metwa na tunini metwili tunundu nemhabithawa so toilet ikuwa na ndaya tatwi ndongo tatwi masu no kumbau na tuyendo nena maundu ma Kenya na independence akamba be bantu twitongaiti na bantu yuvendeto mukamba wathasia ya siandongwe enyusa muluo sia ndongwe na ne kwatia sindu mbingi ona isi ndo school ni sia history akamba mainesa kubundi gwanesa makamana kana mena sehemu nene onenange munangango undu wasoma history ya independence withia mukamba enthini munangango na ona katika Kenya na independence ila yutu celebrate kwitha musalendo mukamba no usikite muno na ni waidite kumanya kiwango chake ni kwatia kindu kila tita namba kwithwa nacho ni iulua kikamanyika kana ona itu twaioko ona itu ni twailite nundu watata sisi wethia ona kwaendwa kotini na mathi masila wambia kusisi ulua compensation ila undu meune wa mbesa ndwisa igwa kamukamba kebandu na yundu sani gwa yo ila history onele kubundi gwa duniani ilo thiukethi akamba maitu maibo je menda metele amo kita mathayo kenika na maibwe kana no mailite kusisia nziawa ya mokitio sunundu mwato naenda kwiyo kauni wethukisi ona Denan Kimathi undu unena wawesilia tona kwiyo cause maya mulwa na ni silia kindu chuki mwani ni tatwi
twitunga Nthi nundu we wakawe wa Faith mwitu wa Muyini akamba kwenyu ni kumu, you are long distance traders nini in history that had a purpose. Lakini tweke kumena kula tumete onanzo ni kumu twatumikie muno kwa independence itu nundu nukumu aikasula ni wesi kutembea basa na basa mukamba ucio watumia wa akaunya mangi na information na akaandikwa kwa asungu na kwa indi, lakini iyo tuonie tamatharau ni baba yu twendie makosa tweke kutharau history itu na bala tumite yu bala mbaitu mbetete kile mukambe wako niyo ya wai mwingi muno pio kila mukamba wa kila bandu kila mukamba utai ndai violent ula ndende odho bileku wane niendano kitongotilange ngingo esu aketa etwa smart ondo muimbingo wekie ela kwatu ikikie maibithiwe court wa utwa indo niweze eiye mukamba guo ndola we ng'ombe cionthe cingi wiloni ningi wasia mwindo ya mbingo esitwa yumi yako weze thela akona ndo asu technically bateka ona batechawo na mukamba ela sit back na icho kitu ni woni yu Kenya yithanwa mukamba atiwe niki nundu ela kwa kato CIC na chocha umio ku no mbuinzao yao yeneke na no chotu ina by the way no cho Faith techo mukamba ailite ikaloke wa okewa ewa mukutano ni ndana changia ona ndeki ndo nduma nacho kakuka na livoti la livoti sainge ya nsuko inadwithia menena ona tiele awake mendesi andwithia we kila mabanga japo iko kita we ndipo kabiti kewia kecho kenu kia inyamusi you nigo mukamba ela sit back na chabe tukithia from generation to generation nundu we aye nditikila nganyathi bana nditikila ukizethela naku weta we musiai okela tuna wetete last week ni weke ya ciana cia kuia we na mebi na mailothi kukitania mindo uye mwaniki kunena na gwo wona masai mayuma ku makoko tutabia na maitu tabia na wizi kwa ng'ombe situ cionthe ona kama itu majatwa wao kwa na ciana situ cia kwa majatwa gwaku ndio tuliona tena masai ya mweba you kila mbina okulia twaile okay tukula cia otio no songio tia sele mukamba timu sele na wa lakini nao akalea isovia tia mukati thile ndi yitu yokambani ando ange maumie maendie Misri to ati wa Egypt ya thile na ni wisi kila wailo manakana ona itu tu ya sit back and waingi alama etete development yokambani na nye ndio buthia mukambani bata muno na kamba development mbingi yetetwe nando manza kundu kwenzi 22 mayenda kindu kuma balatwe mayenda sindu kulambe ndobo itwenze wanando maumitenza ivi masienze siabukua kundu kwai tulusi twai tusiotoka twai na streams tukeyoka tukasobwa nando maumitenza sindu sisi tweta mukamba punya kanenda myaka nyine onye ndia nano nona tukethiene sana lakini ndona obaso kwa yatala tutake thambe umbemba maembe nini lakini mwiko yaitwete asilia mbemba aikuya makunia mambemba so twambe ye butter trade dotene na ku city bag na nindi tuisaidie tani wila ngungu kana ni chao twecho aye nienda lakini nenambo usonge kulio diwa kulia kaina mbo mutunganga bwitina nikana mumane kana akamba twingumba nitwokitie na itokwendea kukita no twithe nitwamboso iwa kidogo nundu wa maundu mokite ba itinanga lakini sisia obula atosie utongo ikana Wiyathi ula ongamie polisi ai mundu waito ula ongamie jeshi tio mweze ndolo na ndolo umeke yo mukambo pali ko mukamba nundu akamba maingumba ni mesi kukita na kutumia akili na mokita na lelo mayo ukita ketumbo nando matumia akili kukuna maundu na ti lazima ukunekelele mwingi muno ni kana woneke ni wisikie kana ni wize maundu aye utumia akili na mundu ungia nambiye kana kukata kobe shingo kunahitaji timing
Nisi kombe jizio. Ngu nwezi mazio chongo na yitunga. Na yitunga wabundene. Niko kanoti le chongo chayo. No ndio na timing zeo. Saa ile yukwenda kuma wisaidhi ya ubango ibuka bakumeteme. Yuko twina mumaida na mumaida o endeni witu. Na lazima tukabiliane nake. Nikana wisaidhi ya ita itwachoka bala kwa twa ile kuungama. Niwe tuke pauwa kulia ubo wa undu twa ile kuitwa ambe. Nikana wisaidhi ya tweka na twi sit backs tweke kale sit back ikwa paikindu ukanewa mana thini wa siasa thini kwa kuandikwa ni lazima ndo maitu masome na hii masomete kwanza mwako twikie one of the best lakini nuizi ando maina weta nuizi mutiani wathela wa standard 8 ukamba twimbe twimbe kabisa to andino na twisilela twetela twambia asia hii mwana asangiwe na yu uisaidhia nukamba guonde kwambia kuya kitui kwislama zako ngina makuweni nitwikie neona ngina cost itwikie nesa lakini dhino lazima utuhakikishe kana siana hizo isiaendea nambe nikana malike ndeni wa mawia mato tofauti nikana uisaidhia ni mato ukilia lakini kaini mutavie ni lazima akamba tuisaidhia tina kidu cheta wa political capital it is very weak na ndongo isitu sia siasa maile kuamuka na maika kunae imwana na twala mokelete makai kuna asiongo na imwana sia kamba ni muamuke namba ito SMS musiaisa witu ni ile itatokenda emwe 5 nitusiokete tunenany'E kuta wendongo ya kambani Musiaisia wa Muthenya TV twinenea muthenya wa umuthi wa kwiyatha tatu ya Kenya lakini muno twinenea kwiyatha kwituta akamba na part 1 yitu tunanena yulu muno ya history yitu ta mukamba na undu mukamba wa play a big part in the history nundu ntiati ni wakuna ni ngundi lakini kindu kila wekie without mukamba kiai kikika ithio kukwata kwiyatha na mwaka tutena the break ane na kindu kikikio mundi nwese toya thiesu miaka 60 na tuinasiana oyusi ikie the last KCPE na ma pass nesa isu ni sindongo isito sia woni ani moto ile totabia history hitu nondo sia na isi amatu kunis kila mu matabia mechosa na mairan nacho mayu believe history ya tenen history yoni la ikwape noyu nino matabia so niona ni umuhimu tukadhi sia na isi tunundu isi ndongo isito sia woni ni sio ngumba sito sia woni izi gijaki na nipegero nalilikana ekanikira namba kulwa pemba isisikie ikuna biashara pemba isisikie ni mainjinia pemba isisikie ni semba nuona uo mukamba tuisikie tete kuna akia nundu ni lango lango wananzambio media ni endo challenge ndongo izito alamedha na political mena influence ya kwetano siana isi on this some siana isi ikwa niki tatseubia inter south swazi eastern kindu cha southeastern either a common pool ya chao ya kamba alame uwete ma scholarships alame utwa kwel airlift yandu nundu inizira kwata uhuru marehemu Tomboya atwa yandu aingi muno ama ya lift mathiba muhingo na ije kutumeona mbaisi aguma na ngale isusi atheiani me asomu muno thiwe akamba paike twika commonly ona mathau titha na mathau maitu nolo acia ati tome kwese ujo mathau maitu mwituna win a governmental this year like atuinai wa inenwa bandu angi malata wa airport na music ide tunaile tona nzo tumulache na kithembe tinevi yuko uniendo kanoki anzuki ati ina anzuki mbingi muno te yango leja ni twe challenge naweza ile yetu amandikai akamba tutwa ni chao what are we tuisikie na chao kukamba na ndi twambia baya misini na misini baya be mama be mwaitu be soso be auntie tin they are too proud
We are not proud of being Mukamba. Ukewe kwanza mwitu wa kuyethi utwawa na andu manthe sianza ona kana tribe wingi Mukambe wa moyo muno kweli ngasa ne umie koko twi proud na twi onyasiana situ sindwe na pride ta Mukamba nenda nambo nene kila mwaka waweta cha ondo ndongo isitu siele kutukilia na siele tukilia siteno seleke nondo yu ndatika nino twina ndongo na ti imention masietwa nondo ni ndongo kila mundu wende ni mutongo lakini be mutongo yoto no mukulia omonthi ukalalia ula woselela kibela kicha kuno wona bindu kou akabindu kou akaiwa nondo mbe indongo inazo zitongo ya siasa no seleke sina kiuna sina kima ila kiyita to sia wetu secondly Mukamba role yake yai so significant Kenya ne yo mundu nondo ne yo yaitie isitwa jito ya Kenya chief yes kivoi ila wa kulilwe kima kikita yani wesethela we ki waweta musungu cho wosa na ndeto icio no cio no mundu ucio cio no mundu usikate ithie pe mutumia ndina yange wanake we mali mbingi muno na ba we no unwise no ndwikindu tunane na thia thati we atwanite obu yuna mukulia na wesethela okilile ye yange wa about marriage and what have you asianye nenda siana situ sitwane within locality na tetana through the locality nekana musi wanganya okilie musi wanganya na musi wanganya ni wisene na musi wanganya ti tukambe ya biyo box kwa inde kama ne musi ya wika na information ya katikati ki wa mana baba wibika ne weze wako mana totulu ne wako mana mbia ne wako mana wibika ngewezi weze thela wa bichai ekombe wethe ile je tone kangu kazi mutsuzi wewe lakini je kombe noni ndo nona kindu kelake sio musini uso so mbaito ewa moyo ela mwetu yakuwe bangwe ni mundu wakwa na ni wolanga la maisi akacharo sindu ito ke yo weto ke yo thiu ke ya mwana witu atwiwe bandu athia sana bwa ni chao na uzalendo nela onaguye kwaka azalendo kuisila mbainela yaku na ni bundu twitha watu na connection ya historical backgrounds situ ela no kana atwa wani mu Masai. I have no problem with this in the marriages but kwa ndio ukothesia mundu wakwa ni wezi mwana kwa atwa wani mu Masai culture ela elethwa abetuke ithisi kwa siana siake yathi umasaini nyawe mu Masai yethia mubundisi undu mindo na yo kasiengele wisethela virtues itwae na cio cia kiukamba ni cia niki nundu mwana o wakwa ni watwa wa bandu bangi lakini you twenda historical background na mwaka ikitanga ngina aweta masako mundu lote zima zako kaiba yelubya kimachebeti pe bandu bala masako akinau utwike ka akinau yake akaoloka akayetuni akayonena na ngaisi yake na mama wa mateja siane ulu na mina to amajeje siane ulu you know na historical facts isu sieka ate uzalendo ni wenda nitie na ukumba wa historical nye umo wakwa ni weba am I proud? Ni ngwiwa ndiye yone yakwithwa ni Mukamba na kwiyone yakwi Mukamba ni lango talangasia nye nita wandonge ndonge akindamasyo wa chembwa wa you know masitwa asu mainda nitu that is the joy of uzalendo yake lina nde unena muno now leadership yitu na jojithi wenda ila testa economic o ila yetwa no political capital ithi wawese ngambata ngathima kuweni na ngasia ningwenda mundu aungamie chama cha CCU nyekelanye no ngamete acho ne CCU ni nandu pakuve atano mema kuweni nina akambangi 10 me kitui nina akambangi miongo ele mema sako bato makoselela kibila cha utongo iwa CCU lakini yuweza either ila mwe baba mungethetie mukunwite metho Wiper is a very beautiful party kalonzo ethe wena andu make 20 akaunga mawo mundu akasia o mundu ni na resign I'm not the party leader we nando 50 mwako tomo kwati yake kipati chwa kametwa the other level o akatwa gomindo ucio akatwa ya the other level tutena alika political muno ona tuyesa twinene ya ndongo yi mundu yasia nina ambiye ninekie we baya musikwaku baya twibaya makanisa ni bishop twilita kwindwa na uzalendo royalty ukamba witu kumabubu nukwelewa nundu
twitinda kwasia mundu mwe kana one political party niyo katutethia twambiye kwitethia kuma baya misini nundu the country, the counties are devolved, you know. So twindu tutu nini tukwetela tayuma lelo ni kuite tukwete kwa sana nasho mbona ithe tuyukunga no buni watu ailite andu amo kita kisoi ni no ngina mai mokila makaima kanena na makeka na you know ndo ithe ni tuisi tuina mundu baya national government lakini tuina county governments niki utokila muka kwata nataka utoiva katelembo muka aselelo witu ni waimie atuyase ababino mundu ndwinda kana modwa mundu ndwiya tuta no independent no isile you ni twakwati independence as a country but we need to get independence as a community as a society we say there ili tomanwa na kukwatwa na ndu ama asomiete ne we mwana kuti musomu lakini ni woi kala akisione chuchu ni wao isisiana ila si kwenda mahitaji na hindi ndwete wa mundu wa mailobi onande siku nene lukanesa independence you no latin go ni chuchu etayolua personal independence yeah tuinayo tuina personal independence na twatiwe katika ukoloni yeah na ukoloni ula wibo wa mukamba no ukoloni wa ukolonize wa ni Kenya enzako na akili ukethia we tita titona kwikala unless tikwatane nangania na angi mabana ni kana twambie kwikala na mume tutumia na nzia yikibathukanyo kutosa ivye matosa aundu mukoloni wosa andu akayuthukumithia na yiki wa masharti atete ina andu anene ba unenene tunamo akamba na ingi katika department sionthe cia serikali lakini ileko cia akamba ingi si katika ukoloni wa onati mambo leo ukoloni wa tukolonize tu ni anduma digital uwe bu colonize ukethia mwaka na winotha cio wa kuandika andu lakini ndwiza kuandika andu menu nukia lakini momo eliolika kan department kanini ethwa ni anganya wika igwe ciambie na kana ki lakini butina andu anene ona katika sector ya ona defense forces ondu meka andolo tina mo batitwe kumbe binandolo batitwe wethia kile binda yonze kukobika mulinge alama tongwese ni jeshi na kamba lakini yuki tisibala chathelile na kwa twika ikuisa kosa na ndithia ukokethia kindu kiende pekindu tailite kwithacia ni kana twithe na we wathi witu wa mukamba ni kana twambie Kutania kwitha mu Kenya ni mukamba withie ngauma banga thima kuweni ni Kutania kwitha mu Kenya mukamba nundu ni zikana mwana wakwa no atetheke makuweni mwana wolongi no atetheke pana lakini kote na urusu ni kwacha ewete ya obowa uhuru wa kileko na mesidi lakini nienda kuongeleela ni kana kufo ni munenge mufano ni mwisi kabilela nene muno pyu thini wa county theta wa Mombasa na andu meta wata akamba na atio Kennedy Kiliku ula wa MP wa ngalisi achangamwe ti kwata kibila kiu akamba ni mwaingi actually the single most majority tribe Mombasa ni akamba mwama na kana akamba ni mo aingi ilofi pyu pai kabila ingi pai mwe in fact zile mwezi na watu asia tukienda ilofi tosa kuma governor MCA women akamba ku moja pipeline embakazi mpaka ona kibera hii ona twende oveno noni amasongese mpaka maendo to bicha driver bantu ba mainenda kwa sababu mindoni tutu kwesa kwa samani nyingi ninye na kunie simu kibwa cha express road cha andikwa Nairobi East na kuniye mheshimiwa wa Maboko wito wa Makau
na mukulja ni wonie kindu cha muthembosu na kunia kamwana kake kambia ye bishop yuko ina na mwana ubungu ngwete thina nundu kiyailite nda kiandikitwe Nairobi East kiandikwe Mulolongo Masaku nundu the wasisi neza sio Kimau railway station kibaki ayikali aibingwa na ili next bala kibaki waidi na wabina aiteta na baba yao mayokitana ni idiebu na nipo wabina waweta ye kini kiekwe nundu yue yatwika kana yusio Kimau railway station yatwika ye mbakasi hata kana yalika ilobi hata na mbe yambite itwa sio Kimau ndipo na yewe yetu esitwa bona yewe ya bendwa yetu esitwa yingi na yewe yeki wasio sio Kamau yetu sio ka nani nenda kwetekelana nondo bishop waweta nundu ni wizi bantu beta Kamulu Kamulu ni wizi 2007 naye mazago umuntu Kamulu biba ina alikidwe lobi niki ukamba dienda etilangwa tusemu nundu nitwisikana mubaka wa ukamba wambeye Westlands woka pa mindo itawata Alislasi Avenue nundu ithe anzi yesu ithe tengina kama Machakos country bus beta wa Machakos country bus nundu nipo twaenda sokoni thitu na andu mage twima enda abantu beta wakarioko biko bukwa we ukamba moka matusukuma ingi matuwete pandu beta wa City Cabanas lelo uzu matu kunewita wachau Eastern Bypass thiu ngalesu ya ukamba na nikuya 1973 masukuma na mosa kiwanza cha ndeke kiukamba kikitawa JKIA chanjo Mukinyata chatwa Wailobi njo tusukumito ngina choke mau na yu undu ngona nundu akamba ni tukomete na tuikwenda onena na bina mubagozu ko ngina ba river etelai au meama emakwa kweze ili anima mosa kendo kiuko na kitiwe kinetiwe nikisio metropolitan kegenera Nairobi metropolitan nusi metropolitan ya Nairobi yesile taba mazabundi nini ko muinde ni metropolitan means moka ba maikasi akuni kwa kampani kwa kabila sionde ni lobby na yu ba manekia Nairobi metropolitan ba manekia nusi mekia lelo wakinanie uyu kakwate mbaka ba Kangundo road unatwikanika onandu ikiwa mavoko constituency why did we ikiwa ni metropolitan na ungametwa ni mnani NMS ya yukilangwe ngwenda kueta niki twekana na hii politics muno lakini mukamba ndaisa kumanya bina wake mukamba ndaisa kumanya jo bina wake na andwangi mama na bina wa mukamba actually beka kati kona somie ka kizunga ije if they are not using their mind aya their minds to use them na yuki unicho kikitwe chaka na ethiwa majisi kana ni mesi kwika maundu mana kila kithe baweta mukamba ni muhimu no ni wekalanthia kalani siendo akili yake jitume yu akili yake neyo eitumiwa tema kwati yotwikata no twatwikie kindu faith watwitie mbala moko no ni kuwete na tukwete kwete wa modio bandu batwete wembeu duzi modio icho njaki bandu batwete wembeu kuwete modio icho maino kie yunduke ba mapegilia ba ambiwa kakambune ka kusobya Joyce machine yanangika muyai waisi yananga icho nundu ona mbemba nyene muemi ninema mutheno mwe na thoisie mbemba ndithoesia pick up ejeka kwita mbemba pick up ni une kwate wizo no itho wawa na mwana ozu ni ikia magunia miongo na yu athima mbiamo kama magunia 10 na mana miongo wa muyunga otulela nthi na mwaki ukiyenda makunia makotio hapa o bala mebigete ikia mbemba ibigobu na kwata nzia ne mambi yetu nete kuona na meona kwa inaona na umetene nundu inakola ju na imbemba imiwezi matho bala mega meudhoya shilingi 5 kana shilingi 10 maitwa mayoka mayiyo ba masako town kanova wote warehouse yo na itritiwa na imezinza ya mukamba yambia mwi wakele kana yambia mwi wakenda maitunga ila mbemba ni wete ndatika no isu mwezi ya independence yake akili independence ingengwenda mukamba nuwe ngotabia nenda umanekana the most powerful tool ni weme witu punde siasiana sia kukikamba
na ndukona ye nguma kwasia aye tumwese ko watukie baba tutwese kikamba usu no tumanu ila wathi ciathini cia andu aya meulu manena kikwo ona tamathiko angitaendie mwitu atwaitwe na andu mo na ni wese bato kan basi itatu sumito kambane ende manenie kikwo kuma mwambe yo ningi na minukilioni tukunwa ne metho bubate undu niki because uzalendo wile kwambia from your communication ukazea no suke nangasuka mundonge te baba no ndupa itul nene ta communication mukamba sobe ambaye yakuno isobe ya language yako nyono withi yeto kwenda kuongela kaundu twimina kauleme we wasunge wemera wende wapi inatongo imakwatane na mutongo imukamba balawe kwata kana kaku okelie political child umanendia ndimina kengwika nondo ndwebya ndwika la myaka yonde one woko selela matambia makwa lakini naguo akona mutwe ukatiwa wewe no ukatiwa weweka no vya Bishop Mala Madam Faith ni mwaka na kwa nitawa Jacqueline Binya tuisherekea independence tusherekea independence tamukamba please Jamhuri Day tukomane chumwa chukenge